بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا زیرو جورا وسا حکایه کی به درس بیجم که درس کی پرخوشت ده هیه که عدالت کی وسا خوشکت ده هیه که مرل وی عدالت بنره وی محکمه بنره ایجا مرل محکمه خدا بینه بیره خو که وی محکمه وها به وی محکمه خدا چا به ایجا مرل وی بینه بیره خو مرل وی درس کی پرخوشی بگیرن دبی جاره کی ده زمانه کی دا زلمه کی مسلمان ایشی وی لهب نای یکی یهودی هیه لیل واجاری زنگینه پرا بدین ده خلقی و بزیدهی ده خلقی اویا مجبور دبه ده چه بالی دبه ولا احتیاجا من هیه حتی فلان وقتی هبه تحب سعب زیر بدی من و از فلان وقتی زرت ان شاء الله زي بدمت وزيد هي تجي يعني وكاك دبن فايزه از بدمت اگر دو برابه رتبه زياراتينه دبي بني شرطه كي من الدنيجي في يهودي دبيش افيا دبي شرطه تشيه دبي شرطه من ابا اگر تد وقت خدا آنی تد وقت خدا نانی وی روی تنانی روی دنی آنی که روکی بسر کد شو تزرم بدیمن تزده یم بدیمن و بقندری اوقا گرانبونا وان زیرا از گوش جانه تجیب قبول تکی ناکی دسر که دبی بیاد ترسه دفکره فلان بیوان وسایره دبی تمام راد بمان her ziyaretine eğer de donesine anlaşma çetkin kazaya astın ot. Te tabi zerd bir avi daye hele goş cekirna goş bir avi daye merveki zalim eviya. Zamanı yünnezde be evi aradma on ziyaret çetke. Ve ezbet meki vahid daruma irosi be tak ve avro ve bedeki rapaşiye ojbirtki. ojbirtki سر شفقي بكل بالدرد ليت خيرات كان وزارات شب بمالاوية يهودي أجر مالاوية أجر دكاناوية بواز هاتم زيارة آني يهودي بيت زيرم آني باشه yalnız بازار كما هبو تجرت دو بانينا تدو نانيش بكت إيرو آنيه هذا أقوى goşt جانه تشك یا یه مرک مسلمان دبیش بنا خوده ته چاقا گوش جانم جکی و من آنیه و من زرتا والله من دو چکر بو از دو بعد ما لهف نهاد و ها چی بو اویا دو بازار من و ها گوتیه درفه وی مسلمان بره اگر درفه چواد که اویا یهودی چه محکمه باشرمش محکمه که دبی محکمه من فلان انسانی راهیه برابر محکمه دعوا من راهیه tabi nabe davamı via ve davam per hebra mahkeme az mahkeme da bejim cezaevi. Tabi fi ihtimali evi jina hurd beje be wala hal mesela ve hay quvye yahudi qabulna ke goti azi goş cani bir şey. İca anzam az çok kem anzanım جناوي دبي شو رازي خذي مزنة جناوي فرق كم عقلي خبر ددن فلان بالشبه تين ويدقرن دبن قبل محكمة اگر چه باشر مش محكمة كريه وشبكة ويدرك المحكمة كايندي ويقوش جيكن جنك مثلا إذا كاوي جالي دا كيف هويته دو باشا كوي برن
İlekavî piştî ku vîya dibin hinkî zaman dikeve arê radibe diçe xwe digîne hakim. Qeydê me hev naz jî dikin. Nazkirina wan jê jara eger bi çi awayî dibêje, bi çi awayî îxna dike dibê rica min ev e sibê ez ê bibim hakim. Divê mahkemê de mahkema filan kes da filan kes û Yahudî de ez ê bibim hakim. û ez ê cila da gişkim kes min naz neke falan. O wekî dîsa ji te re rica min qebûl bikî falan. Werhesil eger bi pere dide eger çi dike rica wî qebûl dike. Vîya jî birine xistine nezaretê serşevaqê wê wî derxin mahkemeyê. Tabii hîn dike filan saetê wê mahkema wî be ev jinik li wê derê ye. Li wê derê çi cî mahkemê dibên wela mahkema filan kes e hemen wan cilê ew xwe dike gotin tebdîlî qiyafet û diçe wê dere rûdinê mêrê wê û wî Yahudî tên wê derê. Ev ya dipirse tabii vêya mêrê xwe naz dike mêrê wê ji heyecana ji filan wê goş canî jê vene xwe hakim dibîne li ber xwe nêre xweşik binê re jî naz nake xwe dagiş kiriye. Dibê dava we çi ye dibê vîyê Yahudî dibê were dava me ev e filan tarîxê min diheb eger sê heb zer de eva kaxizê me ev e îmze kiriye min jî îmze kiriye û filan tarîxê got ez ê bînim me got temam min gotiye tu xwe jî perê zêde bidî min qebûl kiriye û bi Xwedê rokî bi ser ket perêm anî. Perê min ê zêdebûn jî anî û min jî gost qebûl nakim min bazar kirek ez hefa goşt canê te jî dikim. Ez dawa heqê xwe dikim. Hakim dibê ya wa perê te aniye û wa zêdebûna te aniye dev jê ber de efû ke vîya dibê kesî ez efû nakim. Bazar yanî ez îro vîya efû kim sibê hinkî din jî perê min neynin. Perê min gelek însan heye ez wî jî dikim. Jinik yani hakim dibê tamam ka ez qanûn binêrim li hev dixe kitêb bilberê kitêb kî hev dixe dibê rast e. Ava vir de baz dike aynı vê meselê şerîet kitêb dibê qanûn gava ku neyne wê heqa goşt qarşiliqa wî canî wî jê ve bira heq were cî gava wa dibe kêfa Yahudî tê zilamê wê jî li wî nava wî diqete aha Quran dibe hakim jî wa got wê jêkin îca wê goşt canê min jêkin ka ez ê diçam. Tabii dîsa defter li hev diqelibîne bad vir de jî behs dike. Da jî îca daha detayî behs dike dibê rast e wê jê bibe. Heq gere were cî yanî heq çi be heq ew e ama gere li qarşîliqa hewqa giram were jêkirinê ne giramekî kêm were jêkirinê ne giramekî zêde were jêkirinê. Yahudî difetle dibe eger ku tu xwe emînî ava zêrvanê ne bibîne dike 5 gram 10 gram bibîne dike çi qas kîlokî çi dike aştera o wî goştî jêke tu ji pî wî jê dikî tu ji zikî wî jê dikî tu ji pişta wî jê dikî eger tu ji kurê jê dikî bazara xwe çawa kiriye em ê wî goştî deynin ser teraziyê ku ji wî zêrê zêdetir be yaxud ji wî zêrê hindiktir be ew qas em ê goşt canê te jêkin îşa. Ava keremke jêke ava kêra xwe bîne bira kêrka tû ji be ji bo bi carkê jê bibe û heqê te heq e çikî te bazar kiriye ku wa dibe kêfa mêrê wê tê dibe a Quran vekî îca vîya bitirse jê kutibe. Kitêb wiha dibêje şerîet wiha dibêje Yahudî sekine ya ne mimkün e ku weka wî jêke heqa em bêjin 17 gram. Ne mimkün e Yahudî dibe tamam min efû kir bi daxatirê mahkemeyê. Mahkeme hakim dibe esna nekute wî efû kir. Ti tirsiyayê te got wê hevdû negire wê goşt canê min jî jê bibe mahkeme diqede zilamê beraet dibe. Tabii ji wan re gotiye piştî ku min mahkemê qedan hezirê saetekî wî li vir bidin sekiranînê kaxez maxwaza pê îmze bikin falan bê wan wî bidin xeberdanî bên tu tirsiye netirsiye heta ku ez xwe bigînim malê. Jinik hemen derê ji para dertê hezare diçe malê mêrî didin sekiranînê wesaîre filan bê wan wela dibe tu xelas bû çi hakimkî ew bû filan bû zilamê wê tê malê. Tê malê her wekî haya jinkê çikî tune neçe
هو دبي ظلم وتحاتي شو مش تقول أنا برا محكمة قالوا جوابه معيش مشي ما هو هو ده محكمة قدياس خلاوي ده مالا خده آبابه وين مالا خده جوابه جبو يا دبي حاكم كي يوسف عاقلي يوسف عدالة دبي حات محكمة إيه دبي ولا كتابين هرت وهو أول قولا فاد فردا هي ناوا مختيا فاش جو جرا أين هاو خاجي بفه وبخده دبي أفيا ترسيا من براءات كر و جو از عفو زكيم حاكم جو نات عفو ناكي جاني خو ترسيا جناوي دبي قالوا حاكم هيك تشاب ولا دبي اجسام هيك تشاب دبي حاكم بود دبي فلان بفان دبي شكا باش ما بنرى بزميش من ندبو باش جنك دبي أزبو شواتبو دبي ولا أزبو مزاتم حاكم دي من فلان كان بفان كان قرآن دبي متشبهان مدي أز بزميش هين كاد كي فقط بدنا ناخذ جفدي يعني إجا قال لي تماشوانا أبيا بني بزميش بشكي حكي دبي شي قلت زي قوش شيكم أبقى سجيكم خدا عدالتا بيقولك مر بينا بيرا خو عدالتا تت دنياي ناقج عدالتا خدا دبي بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قندر ذره کی جید به کی خیر کی بکته نفسانه بوشناچه کی گناه کی بکته نفسانه بوشناچه اینجا من في عدالت بنرن و عدالت خدا بین بیرا خو لوی گوره ام حرکت کن وانت بمین اند خیر و خوشیدا وانت مام امانتی خدا بر